Dear Mr. Lonely. Naimbang nga orasyo amin papagayam. Di pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Di pagayam ang nagpailing nga di tinaganan Nico, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nakibreakak iti damo akayan ayat ko. Gapu ta panagriknak kat mabagbagkalak. Ngamjak impagaro. Amariknak met dagiti imparpariknak kenkwana. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Nico. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sa dino manin tinagapwa maya, Nico. Apay ka di tatang. Imay ni Janice dito'y balay. Birbirukan na ka. Saan mo ka nung amin na replyan dagiti chat naken ka? Bay, anyo na di babae tatang. Makauma ti kinasilosa na. Ti kayat na, inoran oras nga agtsatak ken ko na. Kat gagangay nga agsilos no saan nakamot ita makontak. Awan wayawayak ka ni Janice tatang. Kanawin amon monitoren na, no sa dino tayan ko, ken nonya tira aramidag. Mangipaneknek dayta nga ay ayatin nakaunay ti kaayan ayat mo. Mabekbekilak nga ron. So, sinaakon na di babae. Anya, di ka lamasan kenkwana may ay ayatin nakaunay ni Janice. Awan bibiyang kun ken ko na tatang. Nauma ako ni ti ugali na. Ay, Nikaw, agpanunot ka kumapay anasaya at anak ko. San ka ngagdardarasudos? Awan ti madingar aramidan ni Janice. Panagayat na ken katikas jay nga ipakpakita na. Nasaya at mata nakipagkita kan kanyak, Nico. Apay asaan mo asungsungbatan ti awag ko iti kalman. Sa anak laroda na sumungsungbat, dagulit ka pala eh. Siyempre, kaawatan na busy ak. Nakapsot samat at talaga ti utak mo. Unay matan ti kasta pa nagsasaong kanyak, Nico. Girlfriend na. Ngam apay kasta ti tratong kanyak. Gapot ang mabekbekilak iti kastangar aramidam. Adda ka din sa balim, Nico. Dahil dapat ti may saadyak kayatin ka. Silo sa kalaunay. Sa anak mat nga agselos nga awan gapuna, Nico. Tangay kastamat lang ti ugalim. Awan ang rason ngay tuloy tapay na ti relasyon. Total, awan mat lang panagtalag mo kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Agsinatan. Saan ka kumamat nga agsao iti kasta, Nico? Saan mo nga aramidan kanyak ti kasto, he? Diyak kabalan ang mapukaw kay ti biyag ko. Ay ayatan ka unay. Saan kan nga ay ayaten? Gusto nga agsinatan. Anya, kasta na ang gayang kalakanakan ka ti mangisina kanya. Agdrama ka man ako nakon. Ama ka na niya pa iti kunaan na iti makakitakin ka. Panawan ka malangan. Naaramid mo, tinangay-break ka ni Janice. Gaputa dyan maanusan ti ugali na pare. Ay unay kan pare. Nagsingpat ni Janice. Ngam-in-break mo kit din. Hindi kalamasyan kan kuana. Malaksida silosa. Kaya't na ama-amuan amin na papanak. Tiyak kaya't tikas di nga ugali ti babae pare. Anya nga ron ti kayat mo ngay pare. Jay awan bibiyang nakan ka? Jay babae asaan asilosa kan saan adagulit. Ay, sinayang mo ni Janice pare. Ano kayat mo di armam? Ang angawunak ka di pare. Pagan anunak mat ngay ni Janice. Binastad naktupay ni Perla apadak nga awan pamuyaan na. Ni Janice tulakit din anapintas. Ay kapadasam lang Saanon? Amok matlaang adinak kayat dayjay. Anya tinapasama kada kayo ka ni Janice? Nag-break kayo gaya man? Gaputa dyan kayat ti ugali na. Anya ka matan? Nasaktan iti kastaonay ni Janice. Kanayon nagsangsangit. Makalipat tumat lang na jay. Ibagam ket di. Anong makiboyfriend tumanan? Di nan aramidan ti inararamid na kanyak tapno bumayag da. Awan madi nga inaramid na kan ka. Si katimadi ti inaramid na. Kanunungam tapadam ket nga da babae. Dayto iti ibagakken ka, Nico. Saan kanton ang makabirok iti kaskan ni Janice?
Mapanta makisala inton rabi pare. At dagkasar a kabagyan mi. Ay katwa na pare. Marang makaam-am mo akman iti kasukat ni Janice. Ay katuna, sigurado nga adu ti babalasang amapan makisala. O sige pare. Dagasen ka inton rabi inji balayo. Mabalin ka ni ti makiam-am mo, ading. Siyak ni Ayla, Manong. Nakapimpintas ka, Ayla. Sikat kapintasan ka na iti amin na babalasang ita arabi. Uray san mo nga ibaga, Manong? Amo. Mabalin ka din nga alaan ti number mo. Sige. Itad ko kan ka, inton madamdama. Saan ka diya mabalin nga itan? Inton madamdama nga itad ko. Umasidag kan tulaang kanya. Siyak mo't gayam ni Nico. Okay. Uralit nga rutiya sidag mo kanyak inton madamdama, Nico. Nukasta, naalam ti number dyan na pintas a balasang. Wad pare, inted na kanyak. Kahit planong kadingar man. Wala. Ala, kaya tinambar na no awan planok. Bilibak at talaga kan ka pare. Ang mga numapasungbat mo mananday dyan na pintas a balasang. Barbare nga pare. Ay, nagswerte ako ngayon sumbatan nak. Ala pare, good luck. Kahit sapay la kuma, tama pasungbat mo. Saan mo nga aramidan? Tikas iti inaramid mo kan ni Janice. Agyamanak, ta pinatkam ti awis ko amangan iti dati a restaurant, Ayla. Basta nawaya ak lakit di. Maawis na. Ngam no busy Pasensya lang. Alda ka timat lang, pag-asakin ka. Ikan nagpay kumay ti gundaway ko amang amo anaimbagkan ka, Nico. Awan problemam kanyak, no siyak ti agbalin a kaayan-ayat mo. Sigurado ka? Anya nga minagtibanag, asaan mo akayat itimay sa alalaki? Number 1, Jack kayat ti siloso. Dahil damat ti number 1, adyak kayat itimay sa babae. Ti silosa. May kadwa, Jack kayat ti nakulit. No kinunak busy ak, kat Jack kayat ti makulkulit. Agpadata, Ayla. Kastamot lagi ti jak kayat. Okay, agin naawatan ta no kasta. No kasta, sumbatan akon? Numaramid mo lakit di dagiti imbagag. Sige, sungbatan ka. Agyamanak no kasta, Ayla. Kunakon kat ang mapasungbat mo ni Ayla paray. Ngam imbaga na nagiti di na kayat nga ugali ti may sa alalaki. Anya ngay deta? Nagitimot lang jak kayat nga ugali ti may sa babae. Silosa, kan nakulit. Ay kat, compatible kayo nga ron no kasta paray. Gapot agpada kayo, iti saan na kayat. Wan pare, di na kayat ti siloso. Jakmat kayat ti silosa. Di na kayat ti makulkulit. Jakmat kayat ti makulkulit. Isu nga agbagay kayo, paray. Nakasapul ka adagos iti kasukat ni Janice. Idinto ta ni Janice, saan pa'y lang nga nakamove on. Kasta talaga ti biyag, tatang. Alangan mo't nga itultuloy ko ti relasyon mi ka ni Janice. Kat sa anak mo't ang naragsak. Nga maasyanak nga rod kini Janice. Gaputa na singpet a babae. Maksapul tumot, ay iti kasukat ko iti puso na. Sapay kuma, ta makabirok metten, iti saan akasken ka. Adi na kabailan asupapakan ti panagayat na. Saan mo't nga iti kasta, tatang? Ngamjak la kayat ti ugali na. No saan kumakas di ti ugali na? Di aging gayta. Agayan ayat kami kumapay lang. Ay, jak ammo ken ka, Nico. Si kamat gayam ti masabat ko. Sa dino nga iti papanam? Agkita kami iti kaayan ayat ko, Yoli. Imbagpay kan ka, ta naragsak ka iti biyag mo ita. Ngam ni Janice, tunggal malagip na ka. Sangit pa'y laang asangit. Saan ko nabasol no kastaman? Awanan bibiyang ko. Ay, no apay mo't as si kapay laang ti inayat ni Janice iti kastaunay.
Jakon kayat adenggan lagi ngay bagbagam yoli. So alabasan kan. Ang mga numaladawak pa iti oras sa panagkita mi kan ni Ayla. Manula nga oras ti panagkuyog ta. Mapankan na dagos. Agpasyar ta kumapay mat ah. Awanan oras ko, Nico. Ada pa importante a papanak. Agyaman ka pa ikit di, tanakasangon nak anangan. Wan angam saan ko pa'y anay papas ti iliw ko ken ka. Saan ka di nga da nagtulagan ta? Diyak kayat ti dagulit. No ko na ka busy ak. Busy ak. Sige nga rod. Okay. Kaano manan ti panagkita ta? Agchat ka lang. Tano sa anak ka busy. Agsabat ta. Okay nga rod. Agan anad ka kumakanayon ha. Laglagi pa ko mga ayatin ka unay-unay, Ayla. Anya na ti apost ni Ayla. Kinuna na nga da importante apapanan na. Nga babarkada na matikadwana. Anya na ito eh. At dapay lalaki amang salsalabay kan kwa na. Kaya't naasawan. Naragragsak arag iti barkada na ti kadwana. Imbes ket ti asyak. Ay, awagak man, taglinawag kami. Beta, agriringan ti cellphone na. Namni, di na matsumbatan. Idayal ko manan. Tiawanan bay na babae. Mapaya di na sungbatan ti awag ko. Mapaya kastimot ng tiriknak, pare. Apay, pare. Agsilselo saksamat. Anya? Asino ti pagselselosam? Tinakitak alalaki amang salsalabay ka ni Ayla. Impost na iti Facebook. Anya? Addamang salsalabay ka ni Ayla? Wan, pare. Natural nga agselos ka, pare. Takaayan ayat mo kat nga rod ni Ayla. Ngamjek ko na adi na kayat ti lalaki asiloso. Kasano no makaungat no komprontarag. Karbangam dayta. Takaayan ayat mo kat nga rod. Anya ka kadini ko. Barkadak laang dayjay. Wen, ngam nag-alasakitaan. Anya langan ti ibaga dagiti makaammo akayan ayat ka. Ada ka di madi nga inaramid mi, ha? Saan kami matanagin narako? Puno nagin nagag? Barkadam lagayam ti kunam nga importante apapanam. Lukas ta, napatpatag ti barkadam ngam siyak. Kunak man no nalawag ang nagtungtungan ta, dagiti saan ko akayat. Ti amukat ka ba lamatungpalan? Ngam saan matgayam? Diyak kayat ti lalaki akasta. Iso na say sayat nga agsinatan. Anya, ngam ay ayatin ka unay. Amumot day ta. Nadismaya akon iti ugalim. Siloso ka matgayam. Agsinatan! Apay akas tamot ang ti itsura masimbang pait ni ikaw. Nagsakit tatang. Nasakit. Te? Insinan ako ni Ayla. Anya? Iti anya kumaagapaw. Kaputa siloso akano. Anya? Apay, adda ka di inaramid na nagsilusam? Nakita namin ti impost na aladawan da ka nagiti barkada na. Kahit saan mawa kinasarita? Kinasarita. Insinanakit din. Saan ka day akastamo ti inaramid mo kini Janice? Uwan tatang. Kastoy kayam, tirik na. Ay na anak ko, day tatidusam iti panang pasakit mo kini Janice. Apay anak ka umay kaniko. Anya ti gagaram. Di na ka ni pastrakan, Janice. Sige, sumrak ka. Agyaman na. Oh, agtugaw ka. Agyaman na manan. Anya ti ibagam. Kaya't ko tagkid daw iti pamakawan iti naramid ko kan kay ti kalabas. Pagbababawayak ti naramid ko kan ka. Awanan kanyak dayjay.
Nakalipat ako, Nico. Napakawan kan. Lumabalin ko ma. Kaya't ko nga agsublita iti sigol. Jakton aramida nagitisan mo kayat. Anya ti kayat mo asawan. Kaya't ko ti makisinublan kan ka, Janice. Pasensya ka, Nico. Ngamadan ka ayan ayat ko. Nabayag nga inururay ko ti panagsublim. Ngam saan ka na uray. Kat itan, adan sa bali nga ipitpitik ti pusok. Anya. Agbababawi ak, ngem naladawan ti amin, Mr. Lonely. Maawatak itan tirik na ni Janice, gapu tanarik nakmet. To'y pagayam mo, Nico. Agyaman ak pagayam Nico, iti dito pakasaritaam. Tay kunada nga ruden, awan ti umuna ababawi. Ngem mabalin tayo abaliwan, nuan niya dagiti madi awagas, wenno aramid tayo. Ket sapay la kuma, tamakasapol kan tumetlaeng iti babae akap-kap na kam. Ket dayta akapadasam, agbalin nga adal ken ka. Bueno papagaya, main ka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti tinagan a Nico, manipud probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician Ken Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.